Mixed emotion ako kabalo kung saon pag-accept kay the fact na syempre, all I want for my mom is happiness. Kung siya akong isulti, kaya ano, deep in my heart, di pa dyan ko ka-accept nga. Pero medyo makatulot. So, today, we are gathered to celebrate something truly special. And we all know that's love. A love that finds its way back. A love that chooses happiness. And a love that shows it's never too late for a second chance. A second chance for Papa Nasio and Auntie Sita, now we call Mama Sita. On behalf of my brothers and sisters, I want to say how happy we are for our father. Papa, we have seen how much you have given for us. Your time, your strength, your love. You worked hard day and night, made many sacrifices, and never ever asked for anything in return. You wanted nothing but the best for us, and for that, we will always be grateful. We may not say it often, but we are so proud of you. And now, you have found someone to share your life with, someone who will take care of you just as you have taken care of us. As many of you may not know, when our late Mama passed away, Papa's health was not so good. Magsige magpa-check niya, kaya na siya sakit, either sa likod, sa dugan. But then, something changed. Maybe, I think that was the year before, we noticed a difference. Papa suddenly became more active, started going out more often, sigiglaag, and even learned what surprised us the most. Kabaw na siya mag-send of memes and even react sa mga messages sa messenger. That's when I started to suspect that maybe he was seeing someone. And I was right. Papa told us the truth, ingon siya, nag-uyab-uyab na ko mga anak. At first, we were shocked. Mixed emotion good. After all, uno mi kabuka, magsuon. So, laylai, mga reactions. But what surprised us even more was who he was seeing. Mama Dave, Ate Brenda. Kabalo dyan ko na-shock ang all, pati mga auntie, uncle, ay aminin. Na-shocksan mo. Papa asked if we were okay with it. It took us some time. I think that's normal man po for every children. But eventually we accepted it. And you know why? The first we bonded with, Mami Sita, was during Papa's 60th birthday. I think, pila na ni sila ka months ito nga mag-uyab. Uy, December, July, June, birthday ni Papa. That was a birthday celebration in Bukidnon. That's when we saw what they were like as a couple. So sweet that even we, his children, felt outmatched. Pinti jud mi. Silently, magsige na gid sanaol sa ila, kay lakaw-lakaw sila dito, maghag-hag. After that, we spent more time with her. And the more we got to know her, the more we saw how much she truly loves and cares for Papa. And that's all we could ask for. Mama Sita, we welcome you with open arms. From the moment we met you, we felt your kindness and warmth. We know that you love our father deeply, and that means the world to us. To Mama Sita's children, Ate Karen, Ate Brenda, Kuya Bimbo, Mag-Kuya Kusay, and Cara, we understand that seeing your mother start a new chapter may bring many emotions. But please know that she has found a man
with a kind and loving heart. Our Father may not be perfect, but one thing we can promise you. When He loves with all His heart. Just as He has given us unconditional love, we know He will do the same for your mother. He will cherish her, take care of her, and stand by her side. We also want to say our deepest thanks for accepting Papa. Thank you for welcoming him as your mother's husband. Today our families are coming together not by blood, but by love. And we hope that this bond will continue to grow happiness, warmth, and understanding. Papa, Mamasita, we stand here as your children, not just as witnesses to your love, but as your biggest supporters. Please know na mag-support na jud me all the way through as your children's. We want nothing but your happiness, and we are so happy to see you both fit in each other. May this be the beginning of many joyful years, filled with love and endless happiness. Congratulations again, Papa Nasio and Mama Sita. We love you both. Palihog manindog. May gabi, wala jud ko i-prepare karon nga unsa po ko kay ganun. Kinuha ko nag-prepare di ko yung ato di akong kontra mura manig ko ano oratorical contest. Ginuo ko. So, I second the motion and congratulations. Unang-una, nakabalo ko nga acceptance speech daw ang ignon. Murag ato nga okay pa man karon murag kahapon. Murag dili na lang nako i-accept. Ma-accept na ko ilang relasyon og kasal karon, ang di na ako ma-accept akong gasto karon bulana. Murag ako ang nagpakasal, Ginoo ko. Duha na sila last year. Pasalamat na lang yun ko nga nagtumboy si Kara. Padayon lang kay Ginoo ko. Murag wa na jud next year. So, before anything else, before ko magsulti karon, gusto kong pasalamat sa tanan ni Tambong karon sa kasal, sa event o special day sa akong mama o sa iyang. May pasilan. Ako na, buwag ng ginata eh. So, thank you so much sa tanan. Palakpakan niyo po ang inyong mga sarili. Maraming salamat kay naamo dire o kanang nakaselebrate mo together with the happiness of my parents. Ayan. So, wala ko i-prepare gud sa man ako pag acceptance kana accept naman ako kaya kung wala pa di dito ko parang pakasal-kasal ko Ginoo ko. So, kaya nga si mama nga magpakasal daw sila parang joke lang to pero tinud anay di ay ako lang pangutana. Okay baka sa pamilya sa lalaki. Diba sino niya kanang siyempre di ba pasig makaingon sila nga si mama ingon pakasli ko ka parang nagwapa ko. Ana ba ba nga kanang nagwapa ko kay pakaslan ko bayot ana na. Okay ra ba ka ha? Okay man daw na sila man ako nag-decide. Ginoo ko. Anak ko ba another gasto na naman. Kaya basing yun niya ako maggasto na ani or pag kasi ako kabalo sa yang side baya pod na. Kaya ko nga okay naman po kung maggasto sa prepare po ko. Nagpakasal mo sa niya ako una akong manghod. Unsaon ko man nga magpakasal ba akong mama. Pero natana ko sa ilaha before Christmas sabi nila wala mo doon na ilang kasal na night date nag-seminar na sila. Wa gid sila gid pangaya sa ako bisang piso para sa ilang kasal. So, ko nga wala lagi sila nangayo. So, nangutanap sa ila, wala dahil sila gasto kay sila ang nag-prepare na sila mga baboy nga binuhi. In fact, ang uban ilang gibiling kay para daw sa akong birthday. So, thank you. And I accept you. Chat lang. So, yun. Nalipay ko kay wala sila pangayo. So, ako mismo nag-offer nga if ever kay nanglan nila, narap ko sa inyong kuan kung kinanglan ninyo o kanang kuan. So, that Christmas, naghatag ko sila gift. February ilang kasal. Di ko mo kinabukasan ang kwarta nga akong gift sa ilaha, oy. Ibayad man sa seminar kung sa mga booking di ay. So, pero ako unang dili ko pa prepare sa akong acceptance speech kay mixed emotion ako kabalo kung saon pag-accept kay the fact na siyempre, all I want for my mom is happiness. Siyempre, 2016, nawala si Papa. Gusto lang din ako, happy siya, akong pamilya. That's why I'm striving so hard for my family. Matag na ako ilang happiness nga bisag dili ako physically present sa ilaha.
at least mas mahatag na ako ilang gusto sa ilang paliton. Bisag dili ko makig-banding sa ilaha kay. Wala, parang sa ako, nung nawala si Papa, parang may family, or banding namin is useless. Kaya kung kinanglan, ay kung kailan nakakwarta na ko, na ano ko, ikapalit sa unsa akong gusto sa akong pamilya. Wala galing meet picture together with my family. Kaya katong nakakwarta ko, ka-afford na ko, pictorial. Wala naman si Papa. Sulisod kaayo nga ka nang pag-celebrate me. Wala ko sugad nakabanding sa ilaha. Bisang mag-travel. Di ko travel with them kay may ikog ko nga ka-travel me nawala si Papa. Nga na may tao. So, bisag kung kabalo lang maong picture mo, kung kailan itong picture na mo together nga na si Papa. So, gaisip ko ganyan ng buntag pagmata. Kung siya akong isulti, kaya ano, deep in my heart, di pa dyan ko ka-accept nga. Accept na ako sila nga na nirelasyon si Mama, magpakasal na. Pero ka na ba, unsaon pagpangita sa heart ba, kung asa ibutang. Kaya deep inside, syempre, like, dugot naman na ba kay Papa. Nasa mong heart. Tapos, malahi na yan yung kuwan. Pero, part of me, na-realize na ako after na, Lord, saan na ako, di pa istoryaon niya kung saan. Accept na ako siya in behalf of my family, my siblings na accept na ako siya because kita ko kung sa ka-happy si Mama. All this time na magkauban sila, happy kay si Mama. So, kabalod yun ko, accept, di na kinanglan pagkutanoon. I-pray lang na ako kay Lord nga. Saan na ako ni pag-istorya sa inyo, kung nga na-accept na ako siya. Siguro na-realize na ako nga, sakit nawala si Papa. Siya lagi akong Papa, walay space, walay, siyempre, ato itong ginikanan, wala mo kayo makapalit na. Pero part of me, na-realize na ako, maragkuan ko sa Ginoo nga, pwede pa mag-start sa new beginning. And then, siyempre, bisan pag, ang ako na-realize yun karong gabi una o karong adlaw ganin namuntag, wala ko nawad-an o walay ni Puli, kundi nadugangan kong Papa. So thank you so much kay nawala akong Papa, spiritually nahagyapon siya, pero nadugangan kong Papa physically. At thank you so much kay isip po kayo magpakapapa ka, ako na yung mong Papa sa among pamilya. So karon so kung saan nagtatakay ko nagmamang kay angkol magnaong. So thank you, Uncle June, but now I'm gonna call you Daddy. Sumunod, Papa. Daddy ko para sosyal, ranig nun. Ang ako nagipagutang na sa akong mga ex-on, suman, okay na sa inyo na. Oh, happy man si Mama. So, ayun, kung saan happy si Mama, happy with me because mahal na mo si Mama. So, kung unsa yung gimahal, mahal na pod namo and buong puso ka namin tinatanggap bilang another Papa sa among kinabuhi. And thank you so much, Daddy. Ang wish ko lang din sa inyo ha, mamanghuran si Cara. Unsa man, kaya i-donate ko na akong itlog. Wa man dinuog ko. Kasi baunan pa niyo si Duna og si Bimbo. Sige na naman. Okay. So, ang akong gift sa inyo ha, ang A-house diya, kanang walo diya, pagkanaan mo everyday. Why mo undang? Mintras di mga pangag. Anyway, thank you so much for coming, guys. Di na kinalang pagkatanon, gidawat ka na mo, og dawatong ka na mo, og maraming salamat for making my mama happy again, or mama happy again. Thank you so much, and di po ko showy about na nung love you. Basta kay showy gid ko akong gesture sa love is, makita nyo naman siguro, pero dili kay kukuhan sa verbal, pero I love you. And thank you so much sa pamilya din ni Mama, nga gisugot pod mo, ambot nang hit pa kana siya, nga ang kaluoy ko kay nanay tan-aw kay siya naghatod doon niya ipasa sa laing laki kung Mama.
Oo, kabalo kong emosyonal, mas nanay nga happy siya sa iyang ex-daughter-in-law. So thank you so much sa mga Dilion family and sa Tagaraw family especially nga pumayag kayo na si Mama may mo nang kumpra. So ugma mangumpra na ta. Thank you so much for coming guys and God bless us all. Thank you. Happy Valentine's.